Ta obrat za recikliranje v Franciji upravlja različne vrste plastičnih odpadkov. Tukaj zbirajo embalažo mleka ali šamponov, jogurtove lončke in celo prozorno folijo. To v Evropi ni tako zelo običajno. Od 26 milijonov letno pridelanih plastičnih odpadkov se jih zbere in uporabi manj kot 30%. Da bi rešili to težavo, Evropski parlament preučuje novo strategijo za plastiko. There the Commission has a role to play. It should revise the essential requirements for plastic packaging to make sure that all plastic packaging produced in the EU can be reused or recycled by 2030. Med predvidenimi ukrepi je tudi ukrep o izdelkih za enkratno uporabo. Plastični odpadki predstavljajo več kot 80% odpadkov v morskih vodah. Polovica jih izhaja iz plastike za enkratno uporabo. Poslanci podpirajo tudi več uporabe reciklirane plastike v novih proizvodih ter povečanje naložb v raziskave in razvoj. Up till now we have been outsourcing our plastic waste problem to countries like China, and China has recently decided to ban all imports of EU waste plastic. So we have to act now, we have to innovate and we have to invest. Ustvarjanje pravega trga za reciklirano plastiko lahko Evropi omogoči, da se plastika pretvori v gospodarski vir.